boleh. Kajing jahat jong kahabret kat banang mi kisngi kalalong ka kubor ka belawan ra ya kajing sokia game lang salang hakaba ka janmet ka khat artrik risau arjar pusan saiwei habret ilajar ngai na la yeng ini habret ibla ithu kerteng kum ibajanai khlem khat saus nam kerta khun jong ba bikas mat banyang mat ka kongjin balbara khlem ki basong basa ha umpling dong shaneng block 6 hakaji kren bor kupau loong bakalaja kumba hakapon riu biji e hakabau la pentem bakat ba kidang idoi rusari kani khabrib kelasam sabar rei ka khlamwan pha ying shu bat dei hadin balap tang ya ka baji jongka hamadan bat on satip yakani kasamla bakalaja Dua rusari kintu jenis kayak isam toilet nate no kajing dua sisteng yang asam toilet balik toilet isim ke boti toilet nang ni lek tong nang te batong pai khaman pha su kan sini ijak we hang te nang te nasuro muklam poi support toilet maka boti toilet tu kada nang te tipor kemakan buji thai ong kimi khuni kimi jangan di ong tu isu antat yang ribujin sisteng dari palak kata dengan tu kan semangai lah jong amdan hi makan saboi dah kamla lagi nun batai deh kajing fair hagi ni kisi itu mut kamdan ni dah jing fair wah habat kami betah kia kedak la dalalit bela kami lali bu sing mi ye kasih song yang mi ye kang pia dong amau arling Ano sembah ni? Khatsau layak khatsan menta aku pernah tarik menta bunai indap khatsan senang idau pulih menta asnem kami di sekolah ba badal sistem dan tu sistem ba yap ler dah ba klep tu ya asnem ta in kampas tu bidang pensong yang kan penras bidang sumari bidang sumar taringi sumar saya duk saya semit simdawai tengi sidlik saya nyomeru tunjaka yang pada man kasing sajan sili penwais tang ni marjan kidon nam gibahi ngai su marjan senong marjan senong tada ni bahayang mang julit ta damlek lang ra kumi pang marwai julit ta ini kunjung pidi kun makan baat he senda mudi dibarin ini diberi baat kenteng mupidar arut kun arut kerteng jong piba kerteng jangan ada bikas makanya ikmi khun jin barbara kelab Gimana gila lej IFIR? Lej ai mana hi mas muan mangana boy lej IFIR Panjang. kat pawan ranga i lok menang rete lej boy i sunang adu dawan manga saya lej lang satana di IFIR mas lej IFIR ki kulit tu kilawan but sini kilawat sini sejan Dia kat hadum ta pada jintip. hadum ta punya jingtip dah layo ikan beki ketugan ni don em perlok ba jilik gas ni mentala asnem dan perlok dah haying bita dan perlok dan perajara naying najong haying mi haying mi kha kemut satu julai dah maroi nim jusa ai dah ba idon ketu jing sistem dah ngiting dah ban i maroi wa thlep tama teng thlep ai dan idon lang pot ngiyo i dah Bagni biji piok nai, piok. kani nang ni nak smart sentek hikmah kam i ba kiu na bana ba lit na bana ne ba yo i dah nama kerja tes tu mak sulok te tangkali ya Kyo yung mulit teler ken tabay man pai su. Kyo tam ka baje. yo tam mangahi ngatam ngawan na boy ngai gadon baji yang tu tam no ngat sem sekolah tiga boti toilet pagadon saang tu isim nang ni ira satu bentong dah maka toilet gadon situ tamanang te khamuan phai fi sini Kyo man pai su. Kena sentek bikas. Wah, mak dia.
Boleh. Layo jingtep banakal liang kasnong bat kumjuru na kibor pulit hadu menta kilai mi paiba ban penlong ik jing apara hakte kasnong bat kumjuru hakisnong bamarjan. Habatin pej bahagi kishap kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.